Acara ini disponsori oleh Pamirsa Penglimbakan COVID-19 Nasional kauningin sampun nedunang ring tanggal 26 Agustus warsa kali-tali kali-likur. Raris wilangan kasus harian mungguh ring sor 5 talian diri. Indik pasien sede kauningin kantun mawawa sayhang ring arahina sedurung nyane kantos yongolas diri. Rau mangkin muali nincap ring dasan diri. Asapunika taler pawahan pasien COVID-19 sanekena kauningin langkungin kasus anyar kantos 5 talian diri. Anutin data Kementerian Kesehatan nyinayang panincapan kasus COVID-19 petang tali 500 petang dasa sia diri. Selanturnya nih pasien kenak wenten 5 tali 700 seket kutus diri. Lianan punika indik pasien sede wenten selikur diri. Asa punika taler pasien COVID-19 sane kanton kerawat wenten langkungan petang dasa talian diri. Suspek kauningin langkungan 5 talian diri. Wali pos nguningayang.